Hello, my name is Myrna Brunette. I'm a musician, singer-songwriter. Having dealt with depression for so many years, I found my wings again through my music, writing songs, putting everything into music. Hi, my naam is Jeanette Jennis en ek is 'n vriendin van Myrna Brunette. Myrna het deur 'n egskeiding gegaan. Dit het al twee partye baie swaar getref en hulle het dit maar albei op hulle eie maniere begin verwerk. Ons was op vakansie in Zanzibar en terwyl ons op een van die plekke is waar die mooiste uitsig het op die eiland, toe sien ek sy sit alleen en toe roep ek haar nader na my tafel toe. Toe sê ek vir haar, kom sit saam met my. En van daar af het ons saam begin kuier vir die vakansie en ons het teruggekom by die huis en van daar af het ons vriende geword. I've never done sports at school. I never was the one that actually fit in. I was always the odd one out. So I found my music and it took me on a whole new journey, opening new doors, being able to tell a story to other people, helping me through depression, music being my friend, being able to play guitar, to do piano. It's a journey. And what's nice about it, with a sport, you can get too old and it will end. But with music, you can just carry on. You're never too old to do that. Myrna se gesondheid het op 'n stadium agteruit begin gaan en sy het in die hospitaal opgeland. En daarna toe sê ek vir haar, vat 'n breek van alles af en kom kuier 'n bietjie vir my. En so sit ons eendag in gesels en sy sê vir my en my mamma, sy het gesing toe sy jonger was. Maar sy het opgehou. I actually started with a singing career in 2007, but then my kids were still young, my mom passed away, and I got engaged, so I gave up my music. En na die egskeiding is die kinders obviously al groot en na die huis uit, maar nou sy alleen en sy weet nou nie wat is nou die pad vorentoe nie. En my mamma sê toe vir haar, maar sing bietjie vir ons iets. En sy sê, maar Tannie, ek het nie eers 'n gitaar of enigiets by my nie. En ek sê, maar my boetie het 'n gitaar. En ek hardloop af en ek gaan haal hom. En sy het so 'n bietjie aan die ding gestel en sy begin daar ietsie sing. En toe sy klaar is, toe klap ek in my ma hande en dit is so nice gewees. En ons sê, sing nog. En van daar af het sy besluit, miskien is dit 'n goeie idee om weer haar ou pad te loop, want sy het 'n groot liefde vir musiek. The part that helped me the most was being able to write my story, because you live it. You live whatever happens to you, but once you put it down on paper and you actually read it, you understand more what's happening to your life, and it gives you that kind of coping mechanism that you actually need, and knowing that you can help other people because you're not the only one suffering with it. I think that is the part that's helped me a lot, to know that I can help people. I would love for my music to reach Nashville. That's the biggest dream that I've got. So my laaste gedagte is, you just keep on clawing and scratching, you'll get there. Never stop fighting. For 15 years I didn't do music, I didn't write, I didn't perform, and today, if I look back on that and thinking where could I have been if it wasn't for that. So don't ever give up.